Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwese mwahisemo kudukurikira by'umwihariko mwebwe mwateye intambwe mugakanda subscribe hano ku Ibendera TV. Reka nizere yuko mumeze neza, nizere ko mwaramutse neza, nizere ko niba uri mu Rwanda ukomeje kwibuka wiyubaka, nizere ko kandi mu bice bitandukanye uherereyemo umeze neza, ukomeje kugubwa neza. Tuje kuganira ku makuru atandukanye rero agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko murabizi cyane ko tuba twibanda cyane ku rugamba cyangwa se ku ntambara, aho intambara igeze ndetse n'ibindi byose bivugwa ku mirongo yo ku rugamba. Uti muri iki gitondo cyangwa se muri uyu munsi tariki ya 8, murabizi turi ku munsi wo kwa kabiri. Niki kigezweho rero, niki kiramutse kivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Inkuru ngiye guheraho ni inkuru iremereye ndibuze kugenda nkubwiraho, aho ndibukubwire ko muri iki gitondo hamaze gusohoka itangazo rikomeye cyane, itangazo riturutse mu biro bya Perezidansi y'ibihugu byombi, ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe hatangajwe rero ko hagiye kuba habaho ibiganiro ndetse ngo byaba biganisha ku kuba bagirana amasezerano mashya y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, haba mu bya gisirikare ku buryo ingabo z'abakongomani zajya zitozwa n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ngo rimwe na rimwe ngo bakanajya kwifata imyitozo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibyo mu gihe byakorwa mu gisirikare, Amerika nayo hafi aho ngaho ikaba irimo irazenguruka mu birombe by'inaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba, igenda ibyigabiza ivanamo amabuye y'agaciro iyatwara iwayo. Ubwo nibyo bashaka kuba bagiraho amasezerano, kuko ibiganiro byo byari byaramaze kuba hagati ya Perezida Tshisekedi n'abamuhagarariye. Baganiriye na Trump ndetse n'abahagarariye Perezida Donald Trump ari uheruka kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero byose ndaza kugenda nkubwira ikibaye, gusa ikibaye ntabwo ari ikintu cyiza, kuko n'andi masezerano ibihugu byombi byari bifitanye abashyizweho akadomo, bayashyizeho akadomo barayahagaritse. Sintuzi ikibaye, ubwo nicyo ngiye kugenda rero nkusobanura 5 kuri 5 ikibaye gitumye ibyo byose bise bihagarara, bigatuma n'amasezerano bari baragiranye n'izindi manda atari Trump gusa, nayo bagiranye ku bw'abaperezida batandukanye nayo yamaze kubahagarara, ndetse n'andi masezerano Repubulika yagiranaga n'ibigo byigenga nayo yamaze kuba ahagarikwa burundu. Ubwo ndaza kugenda ngusobanurira icyabiteye, cyatumye ibyo byose biba. Ariko kandi nkiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabizi ntabwo nca ku ruhande, murabizi amakuru yose yo muri Kongo ngenda ndeba mu nguni zose zigiye zitandukanye. Aba FDLR cyangwa se umutwe w'abajenosideri wa FDLR muri iki gitondo bagerageje gutera atake cyangwa se kugaba igitero ku gisirikare cyangwa se ku basirikare b'umutwe witwaje intwaro wa M23, aho bari bakambitse Igoma, aho bagerageje rero kuza kubatera igitero. Baguye muri ambushi karahabutaka nk'uko bitangazwa na Kivu The Morning Post, abavuga yuko aba basirikare ba FDLR bamaze kuba bagwa muri ambushi cyangwa se bagwa mu gaco k'abarwanyi ba M23. Kuri ubu rero imibare ikaba itarajya hanze bamaze kuba bahitanwa nabyo, ariko biravuga yuko hari abenshi bamaze kuba bitaba Imana, abandi bakaba babaye imbohe z'intambara, bakaba babitswe na M23. Kuri ubu nabyo ndaza kugenda mbigusobanurira uko byagenze ngo bisange bari hagati y'abarwanyi ba M23. Ubwo byose niko ndibuze kugenda mbikubwira 5 kuri 5. Nizere yuko wamaze kugera muri comment nawe watangiye kwandika, ariko wamaze kugenzura niba wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 makuru atandukanye ngenda gutegurira. Ndaza gutinda nanone ku musada Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihise itanga nyuma yuko ihaye umusada cyangwa se isabye umusada Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba birangiye byose bihombye. Ndaza kukubwira yuko rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo irapanga kohereza offre
hagati y'ibihugu bibiri bikomeye ndaza kugenda nkubwira hano. Iratekereza kohereza offre yayo mu Burusiya, ikanatekereza kuyohereza muri Korea y'Amajyaruguru. Byose ndaza kugenda mbikubwira, ubwire abahabwa amahirwe yo kuba bahabwa offre yo kuba bakorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu byo kwifasha guhangana na M23, nyuma y'uko ngo babona abanyamerika bari kubigendamo biguru ntege, ngo biteguye rero kuba baha offre ibihugu bibiri bikomeye, ngo kimwe muri byo bakaba bahita bakorana nabyo, bifite igisirikare gikomeye cyane ku isi, ngo ntabwo bashaka kongera gukorana n'abantu ngo nk'Ababiligi, kuko ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niba hari ikintu yicuza ni uko yarakoranye n'Ababiligi, ngo ibona abarwanyi ba Wazalendo ngo barusha Ababiligi kure cyane ugereranije nuko rero bari biteze Ababiligi, nubwo bivuga yuko Ababiligi nabo ngo bakaniye ngo bashaka kuza kwihorera kuri M23 yabiciye abaturage. M23 yabiciye abasirikare Prito mu mbabarire, M23 yisha abasirikare nakubwiraga mu minsi yashize bagera kuri 200 boherejwe mu wabo mu Bubiligi, barahitanwe na M23. Ababiligi rero ngo bafite gahunda yo kuyihoreraho, aho bivuga yuko bamaze kuba bamanura imbunda ziremereye cyane n'indege zifashishwa mu guhanura cyangwa se mu kurimbura inkambi abarwanyi ba M23 baherereyemo, ngo bakabirasa biyicariye i Burundi rwose, ngo bitabaye ngombwa yuko banaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndaza kugenda nkubwira n'izo ntwaro bateganya kuza gukoresha, ariko nanatinde cyangwa nitse kuri ibyo bisirikare bibiri byaba bigiye kujya mu biganiro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko umushinga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihombye cyangwa se bijemo ibibazo, ngo barateganya kuhita basimbuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe muri ibyo bihugu bibiri maze kukubwira haruguru. Ubwo rero reka nizere ko wamaze gukanda subscribe, nkubwira ni amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe. Mu kanya gato katarambiranye ndaza mpita nangira nanzika ayo makuru, ariko tangira wandike comment utubwire uko bimeze. Ubwo nyuma yako kananga ndahita ntangira ndambura aya makuru. Yes, reka ntangire nkubwira yuko rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gitondo itunguranye igatungura isi yose, imaze guhagarika amasezerano y'ubushabitsi yose yari ifitanye n'ibigo by'abanyamerika. Ni mu itangazo rero rigenewe abanyamakuru rishyizwe ahagaragara, rikaba ryasohotse mu mugoroba wo ku munsi w'ejo ku wa mbere tariki ya 7 Mata 2025, aho umuvugizi wa Perezida ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Tina Salama yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagaritse kugeza igihe hazatanga cyangwa se hagatangazwa amabwiriza mashya. Ikaba rero yahagaritse amasezerano yose, inzira cyangwa se ibyifuzo bya lobbying cyangwa se iby'ubushabitsi byatanzwe cyangwa byakozwe hagati ya Kongo n'ibigo by'abanyamerika by'inzobere muri uru rwego. Urebye rero muri iryo tangazo ndi gusomera riratangira riti: urebye icyifuzo cy'ubufatanye hagati y'ubutegetsi bw'ibihugu byombi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iragumana mu buryo bwayo ko ari ngombwa ko habaho uburyo bwo kungurana ibitekerezo n'ubuyobozi bushya bwa Amerika, kandi ibyo binyuze mu nzira zemewe. Kubera iyo mpamvu igiye bidatinze guhagarika kugeza igihe bizatangarizwa amasezerano yose, inzira cyangwa se ibyifuzo bya lobbying byatanzwe cyangwa se byakozwe hagati yayo n'ibigo by'abanyamerika cyangwa se kabine cyangwa ibiro by'inzobere muri uru rwego, cyane cyane amasezerano n'ikigo Tana LLC. Ibi nibyatangajwe rero muri iri tangazo ryasohowe mu n'ibiro bya Perezida wa Kongo, by'umwihariko umuvugizi we Tina Salama, aho uyu Tina Salama yongeye kuvuga ko Perezida Tshisekedi Chilombo ngo yishimiye umubano ukomeye kandi urambye w'ubufatanye n'ubucuti hagati ya Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari umaze igihe kinini bafitanye, nubwo yifuzaga yuko byakomeza. Iki cyemezo kikaba kije nyuma y'iminsi mike rero umujyanama mukuru wa
perezida wa Amerika ku bibazo bya Afurika Masad Boulos akoreye uruzinduko i Kinshasa. Uruzinduko twagiye tuganiraho kenshi cyane hano tubabwira tuti bari kugirana ibintu bikomeye, bari gupanga imishinga iremereye, ariko kuri ubu rero bikaba bigaragara yuko imwe mu mishinga bapangaga bishobora kuba byatangiye guhomba, kuko ngo bapangaga yuko ngo bagira na imikoranire ku buryo ngo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ziva zikagera zose ngo zajya zitoreza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izitabonye ubushobozi bwo kuyitoreza, ngo ndavuga zimwe zo hasi nk'inkeragutabara cyangwa se abandi baciriritse, ngo nabo bakajya bohererezwa abatitireri cyangwa se ababihuguriye muri baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite uruhu rwera, ngo bakaba aribo baza kuba babigisha kurwana, ngo ku buryo ikibazo cyagaragaye Perezida Tshisekedi yahuye nacyo ubwo yaguraga intwara ariko akibagirwa abazikoresha, ngo cyaba kigiye kuba gikemuka, ngo abasirikare be nabo bakajya baba bateguwe. Tariki ya 3 Mata rero uyu yavuze ku masezerano y'amabuye y'agaciro yasabwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga uyu mujyanama mukuru wa Perezida wa Amerika ku bibazo bya Afurika nyine Masad Boulos yagize ati twabonye iki cyifuzo kandi nshimishijwe no kubamenyesha ko Perezida nanjye twumvikanye ku nzira iganisha kubigeraho nyine. Ntegerezanije rero amatsiko gukorana na Perezida Tshisekedi n'itsinda rye kugira ngo twubake umubano wimbitse ugira akamaro ndetse ukakagira igihugu, ukagira akamaro ku baturage ba Kongo ndetse n'abanyamerika. Icyo gihe yanashimangiye ko amasosiyete y'abanyamerika ngo yiteguye gusohora imari itubutse cyangwa se ifatika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kuzamura ubukungu bwaho, nubwo birangiye na bike byari bihari bahise babihagarika, bikaba biri mu manegeka ko bishobora guseswa isaha n'isaha nyine. Ubwo nuko nguko bigiye bimeze. Reka mpindure nkubwire yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubona ibya Amerika byanze biguyemo inshishi ihise igira proposal ebyiri, igize ibitekerezo bibiri ko igomba gusimbuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti bigenze bite, ifashe nde, ibigenje ite? Nkuko mbikesha The Kivu Morning Post niyo ihise ibyuka yandika yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta gihindutse, ngo yamaze kuba yandika amabaruwa agera kuri 2 asaba ubufatanye cyangwa se kuba habaho gukorana mu nzego z'igisirikare, kuba ibisirikare byakorana, ariko yo ngigashora amabuye y'agaciro yo bakaba bayitoza. Uti babyohereje ibihe bihugu, ninde babyohereje? Ibaruwa ya mbere yandikiwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Uburusiya ni Perezida Vladimir Putin, aho bamwandikiye bamusaba yuko habaho imikoranire hagati y'igihugu cye ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko imikoranire mu bya gisirikare, aho bamusaba yuko ngo yabafasha kujya atoza abasirikare b'abakongomani, akohereza ingabo ze kubatoza ndetse no bakohereza izabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burusiya zikajya kwitorezayo, hanyuma nawe akahabwa access ku mabuye yose y'agaciro ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akajya acukura ukabishaka akajya avana mu kabishaka. Bati rero baratekereza bati uyu Putin ashobora kutabyemera, ariko niwe muntu wundi wakagombye ngo kuba byemera, kuko ngo niba tunaniranwe na Amerika ngo kandi ngo Putin akaba ari opposition ya Amerika, ngagomba kuhita byemera. Niyo mpamvu batekereje ko bamushyiramo, ariko kandi ntabwo bigeze birimita, bahise batekereza ku kindi gihugu cy'igihangange bumva bagomba gukorana nacyo. Nuko ibindi baruwa bahindura amazina gusa ndetse bahindura na email z'uwo igomba kugeraho, ibindi byose bisa n'iy'Abarusiya, maze bahari Perezida Vladimir Putin bahashyira Perezida Kim Jong-un, ni Perezida wa Korea y'Amajyaruguru. Rero aho batekereje ko iki gihugu cya Korea y'Amajyaruguru ngo cyaba ari shuwa nziza cyangwa se ari igitekerezo cyiza cyo kuba bakorana nayo, aho kugira ngo bakorane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zo zamaze kuba zibatera umugongo. Bamwandikiye rero Perezida wa Korea y'Amajyaruguru bamusaba yuko nawe yakohereza ingabo muri Kongo ziza kubafasha guhangana n'uyu mutwe wa M23, by'umwihariko ko zikabatyariza ingabo zabo z'abakongomani kugira ngo zihangane bikomeye cyane, zijye zibasha guhangana n'ingabo
ziruhanganye nazo nyine za M23 bavuga ko ikintu kibura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitumye n'ubu munsi igikubitwa inshuro ari uko abasirikare bayo ngo nta kigenda nta mwitozo na muke bafite. Unkoze ku basirikare ba Kongo rero nibuka ababirigi, nibuka inkuru y'ababirigi aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze ngo gutangaza cyangwa gutahura yuko ngo yabeshywe, ngo yabaze inturo ku manywa y'ihangu igihe yajyaga gusaba umusada mu gihugu cy'Ububirigi, ngo kuko aba basirikare b'Ububirigi nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ibigambo yatangaje mu minsi yashize ubwo yajyaga gusaba umusada muri Amerika, aho yavuze ko ngo abasirikare b'Ababirigi barutwa n'abarwanyi ba Wazalendo, ngo kuko haba kurwana ntabyo bazi, kwiruka ntabyo bazi n'ibindi bimeze nkabyo, ari nayo mpamvu iyo bageze ku rugamba bahita bafatwa n'abasirikare ba M23 kuko ngo no guhunga biba byagoranye. Ubwo rero Ababirigi bo itageti bafite cyangwa se umupango bafite ngo no gukosora amakosa bakoze yo kohereza ingabo basuzuguye izo bagiye guhangana nazo, bakavuga rero yuko ngo intwaro ziremereye, imbunda ziremereye, ibisasu biremereye bamaze kuba babigeza mu gihugu cy'u Burundi, aho biteguye kuba isaha n'isaha barasira mu Burundi, barasiye mu Burundi ariko bagaturitsa M23 yose, ibirindiro byose bya M23. Murabizi hari imbunda ku buryo umuntu ashobora kuba ahagaze i Burundi ku musozi umwe w'i Burundi agaturitsa u Rwanda rwose cyangwa se agaturitsa Kongo yose. Izo ntwaro rero nizo Ababirigi bazanye kuba baturitsa umutwe wa M23. Ubwo rero nuko ibintu bigiye bimeze 5 kuri 5. Munyemerere ngane no ku musozo w'amakuru yaragezweho, bashimira uburyo ki twabanye, nkurarikira gukomeza kudukurikira, gusaba gukanda subscribe aho kugira ngo tujye tubana amakuru atandukanye. Ujye muri comment wandike byose, wandike wivuye inyuma amakuru yose tuba twagiye tubategurira. Ubwo nyuma mu kanya katarambiranye turaza kugaruka n'andi makuru aba agiye agezweho. Ni ku Ibendera TV, ndagaruka mu kanya.